Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Ang talinaad ka, si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan a balikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Binalaagan ni Ferdi ni Virginia at di naipulong kena na remedios ti panangtangran na kankwana. Ngam napilitan mo't lang ang nagpudno. Nadanon ni Ferdi ni tatabigno iti balayda kat nagsango da ang naginom. Kabigatan na, intuloy da tinaginom. Gaputa saan na anam naman ni Ferdi nga ure no inawagan na raytoy, imbilin ni Nana Remedios nga isupa lang ti makaamo iti opisina tadda atendaran namanen a meeting. Nalipatan na nga dagayam kliyentena. Dimteng ni Ferdi ket sabali tinagawatan na iti nakisarita ti asawa na ken ni Mr. Raval. Ita papagayam adto iti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan ara pauluwan. Panangibtor ti saan. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. Ijay ko maopisina pa ilang akasarita ka. Sino dahi ang Mr. Rabal, Berenya? Kliyente ka no ni Mama. Ngam kaputaawan ni Mama, tada nakimitingan na. Siyaklatan tinakisango kan kwa na. Ulbod! Ferdi! Apaya naranggas ka kanyak. Damagang payla. Awan mo't lang ti pakaidumaam ka dagiti nanubyak ini. Sana po na dahi tangay pagpabasol no kanyak, Ferdi. Awan dakas kararamid. Agulbud ka payla. Amok at ikinabak ng milang ti kinayat mo. Ni tatang mo ti makapanagnak. Maawatam! Ipatante mo ko, Ferdi! Ay, ayatin ka! Saan na kun nga lilawan? No di mo kaya't nga adda masaktan ka. Adda yung pulong ni tatang mo kanyak, maipanggap kinair mo. Awan na relasyon may kinair mo. Saan na nag-aarim kanyak? Sika lang, tilalaka nagbali na pa sa tibiyag ko. Diyak lang naman, nakastoy ti pamayam kanyak. Basol mo matlaang Berenya. Balagan ka. Numapanak na kaklaang ti atap ko. Dakas ti mapasamakin ka. Anya ka kadimat, Ferdi. Apay adin ang ram ti asawam.
Kliyentek ni Mr. Raval, nagsilosam. Ad-adda ka di kanunungan nyo dahi a babae. Ngamti siya nga anak nyo, mama. Gapu tamati ti aramidam. Apay akas to'y covered Anya ka dia talaga ti problemam. Diyak kayat ti malipliputan. Saan nakalipliputan ti asawam? Siyak ti makapanagnak iti dayta. Anya ayat ti problemam. Saan mo ko mga ipadpada ni Virginia kadagiti nakaayan-ayat mo idi? Ambisyo sakit di talaga dahi ta babae, mama. Agpada da nga, gama. Makonsensya ak launay Virginia. Siyak ti aking basol no apay anadangran na kamanan ti asawam. Ano niya nga mintipan nakalipat ko anang ibabawi iti appointment ko kani Mr. Raval. Awan mo ti sabalya nagsaritaan mi kini Mr. Raval, mama. May papanlagi ti nagtulagan niyo ang negosyo. Diyak maawatan ti asawam. Ang mga nubunga kit din ti panagin inom na iti nasangar. Saan lahat ti rupak ti tinungpan, ha? Kanti buok ko pinungot na tinasakit. Nasasaan. Tiimbaga ng ambisyo sa ak at ikinabak ng yula ang tigapuna na asawa kang kwana. Virginia, pakawanam ko man ni Ferdy. At idugampay ti pasensyam. Awan ti sabali maaramid ko no sana ti agibtur, mama. Amok, panubukla ang dagitoy. Tatang, apay nga minakas dyan timbagayo kini Ferdi. Idin to tawan matrelasyon mi kini Ermo. Andaya imbagakan ko na nga da relasyon nyo. Sabali tinagawatan lang ata. Numabalin lang ko mga ibapawik ti panakiasawak ka ni Ferdi. Maaga ka day. Nagnamay ti biyag mo. Ang mga nusikanto pa hindi magimato ni tinegosyo na. Sobra kayo matatangag ambisyon. Da kayo matlang ti mga idaldaldal kanyang itidakas. Saan ko nga ambisyonan dahi ta akin na baknang tatang. Sa dadagas, sa garapa, pabumagdang. Gagangailan na tayo ti agasawa. Ano sama? No, kaya't dak nga ipaaya di ti pagnamayan. Ha! Nalipatam santiado adigrig at kuking ka. May sunod matan ang luwat, Virginia. Kasla maripirik na ti sa masagsagaba. Nagkariak ka ni mama. Nga ibturak ti sa kabayatan ti panagdan nami iti anak na. Nasipot mo ti panagkulak iti kankwana. Nga manyapay, nailawan kan. Saan ko na may babawi gayam? Ngam tiyad adamang dudog itiriknak. Nitatang kumatiyad adamang isakit kanyak ngam saan? Dapat patagkan ko na tirapaap na ngagnamay. Dahil tamot ti babalawag kinitatang mo. Nga muray, nadamot ni Nana Remedios amang isakit kan ka. Uray awan dakas nga aramidag. Pagatapan nakalipliputak. Siyak taglaklag iti panang loko kan kwa na idi dagiti nagpalin akaayan ayat na. Girl, I need you. I need your love. Naimbag tanauray kamat lang, Ferdi. Kahit ka makasarita may panggap, iti kinaranggas mo, iti anak ko.
Imay kayo tapno sa langadan daklang. Nagipulong gayam ni Virginia kada kayo. Imbagarob ko ang nasingpet kay de. Iso ang natalugod tirik na ngay manugot anak asawa ni Virginia king ka. Ni baga tao ni mamang mo. Ngamsi ka, Jakim Pagarop. Nagyakla pang panunutan nga ama na kayo ni Virginia. Gaturan siya. May tured mo at ang ran kasta. Saan ada kayo akla si ti tao? Ti pangdada ulak iti altaw ko. Gapu ka dito na kurapayak lang. Dahil tadi gapu na di nakabkabilangan. Nasakit tinakam ko adang dangram ti anak ko. Puno, nauyong aking kuwana. Ngamuray murdong tiramay nakadyak nito red asinagid. Bumano kailangan. Ang mga nusana ka makapagtapal. Kahit anya taramidam. Urayak ni Virginia. Tapno ipulong nyo, ti panang bastos ko kada kayo. Juan! Ibagak tulangan asarang karan na kayo di balayo. Ngum oras amaamak ang nagkita da kinir mo. Ha! Awan serbi matao. Nabarte ka kini. Tila babawi ka. Sa baligayam tinagawatam. Ha! Baknang kang bastos ka! Inawagak ni Ferdy. Nakasangpot ka nun ni Jebalay. Agawid kan, uray kat alas 5. Kat na kayo, mama. Agbati akbay. Ituloy ko laang daytoy. Sumaruno akton. Nasaysayat no masapa kang agawid. Tapno awan problema iti asawam. Sige nga ron, mama. Maribel, ako igta na rumuar. Adayo ti pagawidam. Saan akong nga itulnog bay? Ag-tricycle haklaangan nga agturong iti terminal ti jeep. Asidagmat lang ti terminal. Itulod kan. Ngam traffic ang tikas nga oras, Virginia. O sige, agan-anad ka nga ron, ha? Pakikit-kitam tulat ni tatangon. Sige gayem. Ngam narikat lang amin abibiyangan ni Tata Bigno. Impulong nakgayam kinitatang mo, Virginia. Anya ti gayat mo? Pagsasaritaan da kaya lugar yo? Imay gayam ni tatang dito ay. No nakamakam ko kuma, kinasaritak. Ibabay na kang asawam. Sana po no dayta. Apa yan nagipulong ka kinitatang mo? Ferdy, pagkawanan na kuma. Oh, saan ka ka di amasyan iti asawam, Ferdy? Pagmatid, ti kasapulan na. Mama, kunak lang nagbati kay pailangan di opisina. Nagbaliw ti panunot ko. Si Marunuak Adagos, ang mga nudang ran na kamanan ni Ferdy. Talaga napatpatag ka da kayo dito yung babae, mama. Ha? Ferdy, papanampailaan! Agsubli ka! San nakagayam ngintulog ti anak ko, Maribel. Nagaba kayo ka di nga gayam. Awan ti rumbang apagsinlong batan mi, Tata Bigno. Nasinag kami nga gayang. Nailasin ko ti tumtumpaw at timot kayo di takaaruba itay. Wan, nabarte ka. Hindi ka rin problema. Diyak madaw-dawatan ti katang ko iti arakin ka. Tata Bigno. Himbarte ka, diyawanan ba'y na marugang ko. Uray baknang namin na baknang no bastos. Awan respeto na kanya kakatugangan na. Saan niyo kumapigsaan ti timot kayo? Amo yung matan nagiti kaaruba. Awan ka mutang ko! Padasan na kapag sasalitaan ta, kas asat mo nang ka. Agawid kayo lang, Tata Bigno. Nabartag kayo na yan.
Ang mga no maranaan nyo dagiti barbado di ta kalsada. Agpakita na kanya tagtagmata ka na. Uray makipin na tayak pa ikin din. Naumakon nga gri-gri ka titibiyag. Di ambok no, agnamaya kung ta nakiasaw ni Virginia di Baknag. May samot na diyang anak ko. Kinonsinsya na din, iti panagsagsagama na iti sidong ni Ferde. Di na pa'y lagad panawan. Anak ko na makabirok itinalimpyo babay. Jakla ko man ng asawa. Impagarap ko ni Virginia ti berbirokak analimpyo babay. Nimot ngamin mama. Wan, pabasulak ni mama. No apay nga indaldalnak anang asawa kini Virginia. Girl, I need you. I need your love. Dandanin to mga terapi. Ngamsaan pa si mangpot ni Ferde. Uray narangkas kanyak ti asawak na ta. Matanagan ang mga nadadaga sa mapasamak kan kuana. Virginia, anya pa lang jar aramidam dito'y salas. Mapuyatan kan. Saan ka makaturog? Aging ga iti da sumangpot ti asawak. Dayawag ti panangayat mo iti asawam. Uray no naranggaskan ka. Asawak latta, mama. Agyaman na kiti panagayat mo kan kuana, iti laksid ti amin. Sapay ko ma, tagbuungan tumatla ang itinasaya at ti panagibtor mo. Inawaga kita ni Ferde. Ngam saan nakasungsungbatan. Ing ka maturugan, siya kunti mangawag kan kuana. Sapay ko ma, tamalawlawagan tumatla ang ti panunot na. Langam dag kakapsot gayam. Nalanay pa dagiti matam. Nagsangsangit kan sa manen. Napuyatan naklaan. Parbangon nga minan idisimbang put ni Ferde. Nagsinong bad na kano kinitatang. Nukasta. Puno ti imbagan ni tatang mo. Nabartek nga imay ije balay idi rabi. Nagatua sa una. Mabainak la ko maamam-amom dagiti mapaspasamak ka na kami, Maribel. Awan matla ti may limod mo kanyak. Gapo kinitatang mo. Ngam laglagi pam kuma. Gayam naklatta. Agyaman naklaunay ken ka. Agyaman tadda ka mang patpatibkar itinagam ko. Saan ka amaawanan itinamnama? Ikararag mo, asapay kuma tagbaliw tumatlaang ni Ferde. Day tamot ti pampanunotek. Ni Apo Diyos lang ti amo kakamangan. Daytoy kumati panunuda. Uray kasanot kinadagsan ti panubok iti biyag mo. Saan mo kumaama panunot ti mangdangran iti bagin? Kanya ka di man ang tiibagayo kanyak, mama. Apay nga inawagan dak. Luawan matlater aramidam. Umay ka dito'y opisina. Kayat mo ka di ani Virginia ti pangitalkak to iti kumpanya. But-but nga nak ka di, mama.
Saanan anasaya at titurungan ti biyag mo. Day talag bisbisyon ti aramidam. Inton bigat langan nga umayak dita, mama. Ang mga nusan da kan tumanan amasang petan ka ni Virginia. Isu nga umay kalaangan dito'y opisina. Sige, mama. Bye. Masurunak. Dandanikid din awan tinang iparadaak iti kotse. Dandanik lang rod na padamgisan ti may sa kotse. Ni tatang dayjay. Anya nga ti aramida na ditoy. Pwede. Apay ngagtaktakdar kayo ditoy, tatang. Dumanon kayo iti unag. Amok anibirin niya tiran tayo. Kababain, agsubliak tulagan. Nalpas lang arudan nga adda kayo ditoy. Tatabig no. Itay kayo kadipay? Ferdy, Agawid ka din, Maribel. saan pa'y? Ada pang ibauna ni Mrs. Alonso kanyak. Kumuyog kayan kini Ferdy iti o nagtatabig no. Makisasarita ni Virginia kini Mrs. Alonso iya opisina. Inkayaban pa ilang ni Virginia, Maribel. Mabain sa ni tatang na kanya. Itay pa anak kadasar ti order ko, tatang. Mangantayon. Orisan ka ito namang rabiin ton makasangpet kayo. Nasa isayat lang ko man ngintid mo a kwarta. Ambok mo tiyang luto. Nasayat mo rin di ta mapadasak ti mga ni ti restaurant. Anya gahem ti ko na ni Ferdy kada kayo. Nasayat mo ti panakisarida na kanya. Higi opisina yung ti mayak. Tayak kahit ang makita ti asawam. Tatang. Lipatan niyo kumanti. Anyaman na nagginuraan niyo kay ni Ferdy. Ang mga dinangran na kamarain. Nusan mo na maanusan, panawam langan. Sige. Saan ko man aday tati pagsalitaan tayo, tatang. Ungayan, amang namalipatak at sarsaritaan dakto manon kini Maribel. Dahito pasensyahan niyo lang kumanti do ribo lang nga maitid ko kada kayo. At atin darak a seminar iti talong aldaw iti Cebu, Ferdy. Isu at tulungam ni Virginia amang himaton iti kumpanya. Naglaingan dayi a babae. Talaga nga isuntital kanyo amang maton iti kumpanya. Matong palon ti arapaap da kini tatang na. Nagamaan dati ambisyoso. Masaktan ni Virginia no dagita ti ibagbagam. No ay ayatem ti asawam, di mo ko makabailan na pasakitan. Dayjay pa'y a babae ti kanunungan nyo. Anya ka di ti kunakkan ka, ha? Pag tinulungan niyo nga imatunan ti kumpanya. Nung nga tayo sulangan ti ibaon nyo ama kiseminar. Amo na nga ro ti aramidan na ijay. Sa may sapay, mayad dayo ti asawam, ang mga nudakdakas ti panunutem. Day tamat nga tan. Kas kunak kada kay mama. Numaduktalak alipliputan nak ti asawak. Patayak. Uray day ta ti pakabaludak. Girl, I need you. I need your love. Pagpatinggaan ti panagsagaban ni Virginia, iti den na ti asawa na. Papagayam, di uliwaya na denggen ti paggibusan ti makalawas sa pakasaritaan arapaulwan.
panangibtur ti Saem. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. I need your love each moment of my life. The memory Dagiti alimboboyog ket makatayab nga nangat-ngato pay ngem ti Mount Everest. Dagiti alimboboyog ket makatayab da nga nangat-ngato at 29,529 feet above sea level. Según di National Geographic, amang nga nangat-ngato ti tayab da ngem iti Mount Everest a katayagan nga bantay tintero nga lubong. Any given moment, mapatta-patta at 2,100 thunderstorm di mapaspasamak dito'y lubong. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita mo apan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libno. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Ti napalabas, magmagna ni Lorang agturong iti kotse na itirwar ti compound ti pabrika, kabayatan ti panakisarsarita na kininorman, idi nakita na ti kotse ni Attorney Flores. Nakita gayam ni Attorney Flores, ket nagatap nga iso ni Lora. Banag anakaburbur siyaan na. Idi makasangpet iti balayda na istorya da ito ni Lora ken ni Adipio. Ket nakonamot ti amana, adakkel lakid di ariribok ti mapasamak, no bilang maduktalan da maurin kan Mrs. Salva at ti abogado ti nangyahente iti nagtakderan dagiti negosyo ni Lora. Nanggayam ni Bernadette ti nagsaritaan da Rosano kan Mrs. Salva, maipanggap kini Maurin. Inawagan na ti amana, iti addan iti pagadalan. Katitagagayam, at tuyan tituloy ti nobela na pauluan. Suga, ti puso. Ay, sana mapuputan ti panaglabas ti oras.
Nasip nga tungatan inton makadano na ki jay balay ko. Imbati kontinuang ko iti balay ko iti sakaanan ti turod. Ne, ada sumungad akot say. Kaya samot at ikot si ni Brian hun nilura na ito. Ni nga taator ni Flores. Naimbaga malam yun, Tata Alipio. Ah. Agawid kay Samutan. Rosano, si Kamot Gayam. Lumugan kayo tayo tulog kayo. Agyaman aklangan, Rosano. Kabalak pa ilang matimag na. Amok nagkid-kidrik na yung makisarita kanyak, Tata. Noan yaman tinapasama kiti napalabas. Lipatan tayon. Kas kanayon ko nga ibagbaga kinilura. No saan tayo ito aliklikan at alyawin ti nalikudan tayo. Saan tayo makadano ni ti papanan tayo. Pagyaman ako, Nay. Dayawag ti kapanunutan nyo. No saan nyo akayat ti makilugan kanyak? Dito lang ang dalan ti pakisarita ka na kayo. Ne. May papan ka di itian niya dayta, Rosano. Saan samat nga gnana da Brian ken Laura iti balayo? Hindi na pan nagdamag damaw rin kan daddy. Saan da kanupay nakit-kita ni Laura? Nilura ko man ti pagdamagam iti dayta. Masansansamot nga agsarita kayo. No agsarita kami, may panggap iti korporasyon. Malaksid iti may papan kada Brian ken Bernadette. Liklikan na pagsaritaan mi dagiti personal na banag. Hello, Dad. Nasaya mawag kayo. Rurayan na kayo kini Miles iti balay. Amoy latandad. Saan kami nga gininom? Agsarsarita kami lang. Ororayag ti awag ni Romano. Oray saan yung ibagatad? Amok ni Miles ti kasapulan nyo. Amoyo ka di? Agkat katawan ni Miles sinimbaga akurso na dayo? At pagselselosan nyo ni Norman? Ay, makakatawa ka na kayo. Amok, ganado kayo pa nga ginom no kaduayo ni Miles. Ngam ne, agsipot kayo. Ta mga numadukot, tapita kayo. Gayam ko ni Miles. Ngam jak kayat, tiyararamidin na. Siksikapan na lang, dagiti ang kurso na da kan kuwana, ababak nang. Sige. Makao, mati makisarita ka na kayo. Bye, Dad! Hello, Lola? Bernadette, nakasangpat ka din di tabalay. Wan, Lola. Kat pugtuan nyo no niya tinaramid ko, apa man na nakasangpad na. Amok latan. Ato ka di man ang assignment mo. Ituloy ko lang ti project ko, Lola. Madamdaman tunday ta. Mangrabi tayo langan kada dadim iti restaurant. Awagak ni dadim. Lola, awagan nyo ni Mami. Siyak dun ti mangawag ki ni Daddy. Talaga na durasan na iti lugar. Adun ti kabalpalayan,
kan sumagmamano apastet negosyo. Sa anak mo't nga taamadlaw ni Laura, taado tinakaparada alugan nito eh. Ada sumunga da kotse. Kinsamat kotse ni Brian. Saan da nga taan nagkuyog ka ni Bernadette? Ada kotse sumarsaruno ken kuana. Ni Laura. Talaga nakabakbak nangan ni Laura. Napimpintas kan nangin ni na pa'y tilugan na ngam ti ko check. Ti amok tatang, addan panagatap ni Rosano abalay ko daytoy. Kaya't na lang at tama panagnagan. Aging gaita, saan pa'y nga mo dagiti karuba si Mang Petkan? Napahod sa una yun dahil panaglembang mo, anak. Urayag ang maduktalan ni Maureen nga anak ko ni Brian, tatang. Adon tulakit diti makigtot, hintun makita da ka, kun mamwanda abak nang kan. Ilawlawag kunto kadakwada, tatang. Ngam, saan to ang maliklikan? Nga adun to timang sarsarita iti likudak. Nga may sa ka ambisyosa. Laura, di mo maliklikan nga dalat ta umapalit igasat mo. Kastamot ti kadawyan kadagiti tao. Saan ko ngay narapap ti bumaknang, tatang? Gasat la ti gasat ako nada. Nasupapakan ti kinasudi ti pusom. Ammo asupapakan ni Apo Diyos ti panakairuruman mo. Banag apagyamanak launay ka ni Apo Diyos, tatang. Ket, saan ko maaday ta tiga puna dumakkel ti ulom, anak? Da kayo ti makaibaga iti dayta, tatang. Ikarkarigatak ti tumulong. Ngam no irurumandak, nakasagana ak alumaban. Ada ka na ni Mami, di balay da lolo. Kadwana ni Tita Miles. Sumaruno ka nun, Daddy, Lola. Nasingit dala unay iti dayjay a Miles. Kanayon nga isulat agkuykuyog. Sumurot ka din ni Miles kadakwana? Jaklaan mo, Daddy. Nalipatak nga imbaga nga inawis na kuman ni Lolo Floro. Manmanumat nga mina na makita. Adulat tangamin ti pakakumikuman na. Wala, mangan kailatan, tagpanayo na kiti order. Apagisunto inton makasangpat ni Mami. Magantan Bernadette, itaypay ang mabisinag. Ken adapay aramida mi jay balay saan ka di. Mama, kakaisuna ang makapagkukuyog tayo manan. Apay gumanat kayo. O sige, mangan kayo. Mangkita pa iti order nito yung menu. Wan, Daddy. Oh. Lola, may papan iti na ibagayong haramidak. Irapin kun to nata na ti bakanting oras ko intong bigat. Awan gayam. Saan nakamatlaang nga singsingaan ni Brian iti pagadalan nyo? Gagangay lang agsarita kami no daduma, Lola. Ngamin, manmanong agpada kami ti bakanting oras. Kitaam ti ugali day jay asawam Rosano. Kimamakam lang aruda ni jay restaurant. Nagdardaras pa ya pimanaw. At nakano parte adar ayan da ka ni Miles, Mama. Pinanawan na kano balay da.
Het nagustuhan ni Abalayan na duadalaan ka ni Miles ang naginom. Lakayan dahi jay na sampay laang. Mama, manghanda kayo ni Bernadette. Pudnumat. Naimbakitin. Ta saan anadlaw ni Bernadette nga agat arak ni Maureen. Kat mamati ka, aparti, ti papananda. Mapandalaki ti man nagkasino. Awagak ni Daddy inton madamdama. Damagak na muna tinapanandamaw rin kan Miles. Het patsem, nga ibagana ken katipod no. Kanunungan na ni Maureen. Saan, Mama? Bagbagan mo't ni Daddy ti asawak? O sige, sumre ka ko ni ti kwartok. Pasensya ka na, no di ka nasungbadan iti mawag ka. Kadwak namin ti pamilya ka ng rabi iti restaurant. Nasayat ko mano na amwak. Taimay kami dita. May mayat ko mga agpaiso. Iti ngamin inawagan nak ni Lola. Nagdigos kin nagruba hata katagos. Kadwayo ka din ni Atty. Flores. Saan? Ni mami lang didimanon kada kami kada dadi kin Lola ijimol. Ang mga no dapat aramida. Inton bigat manan ngagsarita ta. Kaya't kala makasarita sakba maturugak. Ilipas ko lang dahil aramidak nga assignment ko. Maturugak tumatan. O sige nga Rodan Brian. Bye! Rabi ilang arudan. Inawagan pa ila ni Brian ni Bernadette. Inaldaw damat nga kitkita. Ay, talaga nga ay ayatan na unay ti kayan ayat na. Nalailo dala unay. Sana, Jakon kaya't alagi pang tinapalabas. Brian, anak. Patpatgan ka unay. Awan sa bali akali ka gumak. No saan at ipagragsakam. Tsak to ipalubos nga irurumanda ka. Timplak lang ta natigatas nga ibulon ko tinyawid tayo at dato iti restaurant idirabi daddy. Amo yun? Nakaragrag sa kakidirabi. Iya po, taman manutikas niya gundawa. Ya makapagsasango tayo. Dad. Ada ka di kayat mong iba ka? Nadlaw ko ti panangkid dayo kin ni Lola. Dayon samat kayat nga agistorya maipanggap kini mami ti sangwanak. Anak, pasensya ka lakuman ka ni Lola, ha? Kayat ko panunutam, apat-pat kin na ka ni mami. Ituloy tayong ti mami katad. Sanda ko maipulpulong kini Lola, ha? Isumat ka dahi ta umayan. Awan mailimot ka ni Bernadette. Kasaritak tuman ni Mama. Dayta karot tinadlaw ko tatang. Agin inayat launay da Brian ken Bernadette. Daklabanag tinaitulong ni Bernadette. Iti panagbaliw ni Brian. Napas na iti panagadal na. Dayta launay ti pagyamyamanak tatang. Lupay ididamo. Nadagsan tirik na ka ni Bernadette. Nadlaw kong ada pagkakaingasan da ka ni Maureen. Sana basol ti anak, ti basol ti ina.
Naimbagtasan at tinawid ni Bernadette ti kinaalas ti ugali ni Maureen. Iso nga inot alimag antirik na kankwana. Manipod iti day di napasamak ijay turod. Saan na payaan na ulit ti nagpasyar? Mabalin nga do ti pakakumikuman na tatang. Narigat mat ti biyag ti estudyante. Nasiputan gayam ni Bernadette ti panangkisiim ko kada kayo. Hindi agis istorya kayo. May papan ka ni Maureen, mama. So nga ganan kayo no nakasango ni Bernadette. Amangan no nangag na pa iti nagsaritaan ta idirabi may panggapmet lang iti asawam. Awan na ibaga na may papan iti na iti abanag. Di mo ibaga. Akanunungan na ti inana. Saan na akanunungan? Ti kayat ko lang saan tayo kumapagsaritaan dagi abanag. No pa'y amok ang maawatan na. Asa na may parbeng nagtararamidan ni mami na. Hawan gayam. Saan ko nakasarita ni Maureen? Pagtingan ti Rabi, di makasangpat. Saan daan na pan nagkasino ka ni Miles? Nagmamadyong da kano iti balay ti may samot lang nga barkada na. Sugalat ta day jay. Kung daway na kumaidirabi, maipayan na ti panawan ti anak yo. Nalpas siguro na nakapagtulag da nga gayam. Isa saan na may babawi pa eh. Ti amo nga ni Attorney Flores. Kat jak mamuan ti amin. Nakita naggayam. Ngam, saan na akap-kap na kan na siyak tinakita na. Agat atap lakit din nga amangan nukukak ti pabrika kanda ito'y apasdik negosyo. Anya nga tano, agparangak kan kwa na. Saan nga tangain ranta ni Norman? Kitaham lang agpaiso. Diyak kalikaguman nga isuda mismo ti agsubang. Ngam, napatag nga unay kan kuana ti kwarta. Kalkalpas lang nga nagsarita kami kini Brian, Daddy. Iso nalagip kayong awagan. Anya nga di tinagsaritaan nyo? May papan ka di kanyag? Wan, Dad, may panggap ka da kayo. Nakita na kano ti kotseyo nakaparada iti sangwanan ti pasdak ti negosyo. Nga si iti dalan nga agturong iti palayda. Amo yun samatan nga iti balayda, Daddy. Saan ba eh? Ijay gayam, ti balay da. Adalaan na patagarin ang tagijay. Nanyati ko na yo. Kasaritak to ni Brian. Ta kumuyog kayon ton nga agpasyari jay. Anya? Nasingpat ni Tita Laura, Daddy. Andan to panawan para iti day taabanag, anak. Oh, anda ka di pa'y kayat mo ngay pagkakanyag? Awanan, Dad. Day talaang. Sige nga, Rodan. Tama nga naman kasi nga ako na yan. Bye, Daddy. Okay, iha. Bye. Tiyan mo ni Brian, kat nakita kita kasarsarita na da Samantha. Kandag iti barkada na itay madama kasarsaritak ni Daddy. Awan mo tan. Dagi chay kiti. Nagasamda iti gwapo. Sana bale, agtalagak matkat di iti kaayan ayat ko.
ni Rosano asyak tipod no nga akin kuko iti pabrika kan pasdek negosyo. Kat ni ator ni Flores, agatap asika tinakita na ide. Pampanunutag nga rod tiag parang kan kwa na tatang. Oh, nay, apay, anya ti pangpanggapam. Kaya't ko makita ti reaksyon na. Pabasulin na kalakit ding inalilaw mo. At amang ano, pagsasawan na ka. Tatang, ada sumangsang nga talugan. Nagsapan ang nagawid ni Brian. Sana ni Brian? Ni Rosano? Anya pa iti mapasamak iti daytoy apa kasaritaan. Gagayem ti uliway na tarabayan ti tunggal paset ti nobela na polwan. Suga ti puso. Nobela ka ni sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bakya, naramid bali po di kayo ti lanote, en kayo ti sandal, ken na forma, nga da takong na slope, sada pinintaan kadagiti flower design. Ti antibiotic nga erythromycin, most usar ang mga gas kadagiti adwa klase ti bacterial infections, kas iti middle ear infections, skin infections, respiratory tract infections, ket pinartuat dagiti Filipino scientist ada Abelardo Aguilar, ket ti American drug giant ti bilyon na dolyar. Awan tinawat ti Pilipinas, ket ni Aguilar. Oh my God! Kuha kay Dan! Pangasin! Di na pagaramitan ni Tito Gas! Bakit na? Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kayagayat ko. Saan ay apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan, titanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalit ka, anatingkar. Iti laksid, ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakem, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti paragibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura.
Pinapalabas. Kas iti kari ni Miguel. Pinadakkel na ni Angelo. Ngem na itukit ken kuana ti bin iti gura apara kani Don Placido. Gapu iti makita na apan nakaidadanes latta. Dagiti padada anak kurapay. Iti paraglabas ti panawen. Addamet nagkalikagom a business tycoon agumatang iti daga da Don Placido. Gapu iti dayta. Imawag manen ti wanted adon iti asawa na. Ket nakidinamag no anyan ti pagdurdurasan ti ilaklako da adaga. Kinunati Donya akasarita nan tumanen dagiti katalunan da. Ita papagayam denggen yu tituloy ti nobela na pauluan. Naitalimeng Agura. Agulimag kayo? Ulimag! Tada na patag-unay nga ibaga kada kayo ni Mama. Nagsardeng danyo mariwawa. Ibagayon dagiti kayat yung ibaga kadagiti katalunan tayo. Kakabsat, agyaman na kada kayo amin ita. Inangay ko na ito'y abiting tayo. Taiti kayat yuman kansan. Ila kumin tidagami at taltalunan niyo. Sino mabalindo niyo, Ripina? Simbergwensa! Daytat pa kapanunutan mi amang hilakon iti dagami. Taamangan no dumteng to ti aldaw, ada kayo ti paboran ti lintag. Kat awan ton ti maghanap mi. Mayat kayo man kansan. Katit katanda kayo aminan nga agtalon iti dagami. Tapnawan di pagbut nga nan ti gumatang amang ipasdak to iti negosyo na iti gatangan na daga. Saan kami nga manawang? Ilaban mi ti paggamit ti daga na bayagan na pagbibiyagan mi. Simbergwensa! Sumardang kayo! Halo Agripina, kumusta ti panakisarita yo kadagiti katalunan? Kas dalatag ka adi na kayat ti umibat iti nagkapatandahani. Patwa panggis. Kasta kadilatan. Saan na mabalin? Hani, mangnamnama da kanupay laang ama agraryon tumatlaang tinagasuksukayanda da. Isu adi da kayat nga ibatan dagiti inyawat tayo at taltalunan da. Natorturay dagit din ngam da tayo nga gindaga. Yaki palupo sa Agripina kat siyakon di makamu kadakwada. Di ka ko maagaramin iti addang adda pa kay Mamagang Placido. Ada plano min iti anak ta. Tapno mapilitan dagiti katalunan tayo apumanaw dito'y San Simon. Tanya mati plano yo. Tangay may sa adiso tinakay patakderan ti babalay dagiti katalunan tayo. Kat iso tiyo na tayo nga ilako kini Don Facundo. Anya? Wanhani, ta iso ti patakderan na iti pagbalinan na village. Uno pagdiswan ti resort, uno hotel nga ibagbagana. Tauray kat napintas ti lokasyon ti diso ti babalay dagiti katalunan tayo. Mayad sa ngagbayso. Ngam kayat nga tagatangan ni Don Facundo. Idento ang makita na nga do't nakatakder a babalay. O di ibagamin to kadagiti katalunan tayo. Ang panawan dan dagiti babalay da. Taisot umuna amalako. Tinagdiswan dagiti pagtangan da. At dadala kiti manen na di daw manugot iti kayat tiyo mabasama ka Agripina. No di da kayat apanawan dagiti babalay da. Kasaritak dagiti abogado tayo. Taasikasuan da tinaingkalintagan awagas apan nakadimolis dagiti babalay da. Anya?
Uran niya ti mapaspasamak kakadwa. Diyo panawan ti dagaan na bayagan nga ilablaban tayo ang agraryo. Ilaban tayo ti karbangan tayo. Lumaban tayo! Nabayagan nga ikuskuspil na tayo da Doña Agripina. Kat saan tayo kumangay palubos nga ibadak na tayo bay. Tatang, nakitak ti kasla umapapoy agura itay nagiti kakadwayo aman nalon kada Doña Agripina. Nakasagana da amatay, may laban da lang ti ibagbaga da karmanganda. Nabayagan nga umapapoy ti gura da karagitilan Lord nga apo da talon ang ilong. Ket da kayo tatang, Aging ga si bibiyagag. Santo amarsak ti gurak kada Don Placido. nabayagan na lumablaban kayo kadakwada. Ngem aging gayta, awan pa'y tinapintas abunga ti ibagbagayong ilablaban nyo akarbangan tayo. Angelo anak, santay kumamadismayaken mawanan itinamnama. Dumteng tumetlang ti aldaw, amagun ud tayo tinabayagan at tartari kagayan tayo. Sige, attorney. Agyaman nak iti panagasikaso yo adagos iti imbagak kada kayo. Okay, bye. Sino ti kinasarita yo, mama? Ni kadimanan pa ba? Saan iha? Ni attorney. Iso ka di mawag kada kayo? Wano, da kayo tinawagan na. Kat ada na sisita nga ibaga na kada kayo, mama. Iso timbawag iha. Time pa kaamuna. Nga iti saan amabayag. Kat mabalinton arumwarton ti demolition order. Manipod iti korte. Anya? No kasta. Mabalinan ama demolis dagiti babalay dagiti katalunan tayo, mama. Well, iha. Agkakalaing amin dagiti abogado tayo. Pasig da amin di kampanilya nga abogado. Wala nga. Apay nga rod. Anagbalin awanted ni Papa no nalaing da, mama. Saan mat agapot ako nak nga agkakalaing amin nga abogado tayo ket kabailan da amin nga ilusot ti amin akaso amay paima kadakwada iya. Manon atawan tinapalabas, mama. Nga maging kayta. Kat di tayo pa'y amo ti paglamlamangan ni Papa. Daytat pagkunaam as safety ti ayan na alugar, iha. No nga ta, ibagatay tukin ni Papa, adanunan talangan iti ayan na, mama. Anya? Ay, tsak kaya tiha. Ta sino kumapay ti mangkita kadagiti negosyo tayo no mapanta iti ayan ni Papa? Di pa'y katagay-ayatan dagiti katalunan tayo no maamuan da nga awan tabetan dito'y mansyon. Naimas to'y kukod ti baka linaoy at para loto, brog. Ay, di unay, Mayor. Nalukmag kayo unay. Pahato abanggis. Tapay kumaparitan na kabangan iti ano. Kakaiso na maguswak to'y sinanayo. Ay, amangan ngamin num high blood kayo, Mayor. Yal daw. Ngaghay-high bloodak. Nang runa numad di ti mamuak. Wad gayam. Isardang mon, ti mga awag kanya kiti Mayor. Nabayagan, nasa na siya ki Mayor, ti San Simon. Ay, anya nga rod ti kayat yung awag ko kada kayo, Mayor. Senyor Lantan,
Yak kayaten ti mayor amanggag, tas anak betan na mayor. Ay, sige. No isut ko na ayo, Mayor. Ay, isti, senyor. Kada kayo ti masurot. Hala, magandakit din. Manaktak kay ti buwilok amangan. Rabin, tsakmat nga makaturog ka na. Oh, Chloe, ha? Ada ka matlagayam dito'y beranda. Itay pa'y abirbirukan ka. Sumirsiri pa kiti silid mo nga mawan ka mat. Imayak dito'y, tadyak pa'y la makaturog, mama. Kat na kayo, tikay ka di pa'y maturog. Saan, iha? Maragrag sa kanak unay iti impadamag kanyak ni attorney itay malam. Anya ti impadamag na kada kayo, mama. Kunana, mabalinto kanon ang mapakdaaran dagiti katalunan tayo, ama dimolis dagiti babalay da. Anya? Wen iha, adan impaulog ti korte a desisyon a pabor kada tayo. Sigurado ang magkigtot dalakit di dagiti katalunan tayo, mama. Apama na maamuanda ti desisyon ti korte. Lakit di iha, tamapwersada at talawan dan dagiti babalay da. Ada nagdorpel. Ada ka di amuyo asa nga iliyo? Awan na mo, iha. Sigurado nga am-amo tayo dahi ta nagdoorbell. Pinastrakan dagiti gwardya iti gate. Siya kundi mapan mangilo ka titiri daw, mama. Ay, asino nga tati umay asa nga ilim niya? Ha? Borog? Mama! Adda ni Borog! Tatang, Rabin, intay maturugan. Sana pa'y makaturog. Umuna ka lata na mapan. Anya ka di ti pampanunutan nyo. Di plano da dun ni Agripina mangilako karagiti taltalon da. Iti may sa business taikon. Numalako da. Awan meten tinamnama tayo ang magraryo da ijaya daga. Tatang, nagrigat a panunutan. Nagbalin nga awan mama ay tinabayagan nga lablaban nyo. May bagbagayo akarbangan nyo itinayja daga. Oh. Hinton bigat. Mapanak ijay San Simon. Kaya't ko makasarita ti abogado mi. Umayak to, tatang. Kuyugan kayo. Sige. Duhatan to nga rod amapan ang ilo. Puno, nakarwarak matlang. At dabaing ko na maminsan ngagparang ka na ganit tao. Iso ngagtalinaedak pa'y lang dito'y. Agyanak pa'y lang dito rest house ko. Akaduak na ganit tao. Urayan niya dinararamid ko. Sanda ko na kaya't ngayong butos. Nagiti patwa panggis. Oray sana na siya ti Mayor. At dalat tamaramidak. Kitaik man. Nuan niya ti banagan dagiti mangkal kalaban kanyak. Kumusta tinabanami di Rabi, Brog? Ay, nasdaaw dito niya Agripina. Idi nakita na kamanan, senyor.
Anya nga rod, timbaga na iso damdamagak. Ay, naragsakan, senyor. Di na magnadagos no kaano tayo nga gawid. Kat, imbagam ka din? Ay, saan pa'y mayor? Ay, takas iti plano tayo. Maamuan dan tulatan o agawid tayon no sumangput tayon. Nasayat no kasta. Kaya't ko asorpresaan ti asawak. Mailiwag matan ngagnad di ti mansyon ko. Agtal na kalabang. Urahin da ni Angelo. Ay, Miguel, agan-anad kayo iti anak mo iti dalan yung agturong ijay San Simon, ah? Wala nang awan pagdanagan nyo. Ngamni, nagbayag lagit din Angelo. Hanapan nangala iti kabalyo na. Urayam, ganda ni siguro itan. Adanda na pag ti kabalyo nga masidag. Miguel, nilimbas a kabalyo ti anak mo ti sumungad. Ngam, awan mat nakasakay. Kung ngagpeso, napanan ni Angelo. Ngamapay ngagturong mo't dito iti kabalyo na. Ay, Miguel, kitsaan ti bakrang ti kabalyo a sumungad. Nakabite ni Angelo iti sirok ti kabalyo na. Inkawiwit mo nagiti duasa kami tagsumbangi rabakrang ti kabalyom. Angelo. Ay, kasanulaangan titibkar dagiti sakam anang kawiwit iti bakrang ti kabalyom ang hilaw. Di ka natnag. Praktis lang nga po. Iso ano da kalaban namang paltog kumakanyak. Saan da ka basta mapuntahan no agbitin ako ni tibakrang ti kabalyo. Mama, papanan nyo? Nakarubat kayo, Mat? Ita nga aldaw ti kuna ni attorney apan nakapakdaar dagiti katalunan tayo. Tapanawan dan dagiti babalay da. Tamadimolis ton iha. Umayak, Mat, Mama. Sana niha, dito'y kalatan balay. May mayat numayak, Mama. Damangan nagpungtot dagiti katalunan tayo. Iti ibagayon to kadakwada. Kat pagaramidan da kayo iti saan anasayhat. Awan pagdanaga, miha. Tadamat dagiti bodyguard ko. Dihadon dagiti katalunan tayo. Kat di tayo mo. No niya titaray ti panunot da. No ibagayon to, ama di molis ton dagiti babalay da. Iso sumortak, Mama. Halawanan. Sige madlaangan. Umay kalatagarudan, iha. Napatago na iti bagami itakada kayo, kakabsat. Isodom ngag kayo anasaya, ti baga kada kayo ni Mama. Imay kami kada attorney, kandag iti otoridad. Takayat mi nga ibaga kada kayo. Gadan impaulog ti korte a desisyon. May panggap kadag iti nakatakder a babalayo. Ti pa nakadimolis ton dagiti babalayo. Tapno nawaya ti pananggatang ni Don Facundo iti daga anak kay patakderan dagiti babalayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela ka na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country.
Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Awan ti muscles kadagiti rama iti function daket kontrolado dagiti muscle iti dakulap ken ima. Ti kaadwan ti trabaho a muscle iti